Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Kur'an-ı Kerim'in minel murselin ala قالوا ربنا يعلم ان لكم من الرسل وما علينا الا البلاغ قالوا ان فخيرنا وان كلما جميع لدينا محضر وايات لكم ارض بيت الرحمن وخرجنا من يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وجعلنا فيها من البيوت ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكروا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبصر من نفسهم وما لا يعلم خلقنا من بسم الله يركض ولا شأن نخرج على سريخ الأرض وقدوا إلى رحمة من على طرد الرحيم وإذا قيل لم تتقوا ما بين يديكم وخلفكم لعلكم ترون تأتي من آيات الله ربهم ولا تخلوا عنها في زمن الأجداث إلى الناس وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فلا يعقلون وما علموا الشعر وما ينبغي لهم يسمعوا يعلم كل يحيى الذي انشاه الى مره بكل قدر عليم الذي جعل لكم من شجر الارض شأن يقول له كن فيكون الصفه التي بيده ملكوت كل شيء واليك ترجع ان كل شيء هالك الى وجهه انا لله واليه راجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى جماعة الخير بخصوص روح مرحوم المعلوم الفاتحة مع الصلاة. Bugün Şeyh Vahdin Sevinik'in şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle kabrinin başında anma için geldik. Çok değerli ve mübarek bir insan. Ahlakıyla, güzel ahlakıyla, örnek davranışlarıyla, halim ve selimliğiyle, gerçekten herkesin sevdiği ve herkesin takdir ettiği mübarek bir insandı. Böylesi insanlar toplum içerisinde az bulunan insanlardır. Onu tanıyan, onu gören her kimse mutlaka onu sevmiş, ona saygı duymuş. Öyle bir şahsiyetti. Maalesef bölgemiz ve milletimiz üzerinde planlarını, şum emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin bölgede gerçekleştirmiş oldukları çatışma ve kavgalı ortamdan dolayı meydana gelen olaylarda kurban verdiğimiz değerli bir insanımızdı. Bizim ve milletimiz açısından yani büyük bir kayıptı. İyi insanlar zor yetişir. Hem ahlakıyla, hem ilmiyle, hem şahsiyetiyle bu hüviyete sahip bir insandı. Dolayısıyla yani bunları kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz. Allah-u Teala mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ve bir daha milletimizi ve memleketimizi bu tür şom emellere hizmet edenlerin mücadele meydanına ya da alt koşturdukları bir ortama dönüştürmesin. Gerçekten büyük bir kayıptı bizim için. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.